thir tu le ngai thatu zong te in zawa in chabai ka bu ka chu tuntuma chuan football khovela chanchin langsar then khat ngai thlak na hun ilo neng o Al Nassr chhuahsan tum Cristiano Ronaldo chuan kumin ni pui bazar hian Al Nassr chhuahsan aril ruka jun sang ni somni pasari thleng contract na in release clause po euro makta doi somnga anei bokani Ronaldo hian a chhuah theina turani don phot chuan a release clause hi ama mi malsuma pek mai ain huam ani ome Cristiano Ronaldo lung oilo chanenge zirsiang o Saudi Public Investment Fund te chuan tun din hmuna Saudi Pro League a tlap thaber ber pali Al Hilal Al Nassr Al Ittihad le Al Ahly ate nei tunina share tamzok 75% thau an nei ni kan thria a tun season a Saudi Pro League lama title race borok a hot chho khop maya hun rei tak chung Al Nassr in pakhat na din mun an lu angar ngara amaro chu tun hnaya an game ni thuma an che sual zo wangin Al Hilal lamin an ran lu lan ta ni a tun din huna team pahni ten thlauna hi point khat chho ani ti chuan le sang ni samni paru classic bazar aloin her chuaka kumin January transfer window champion tumain mek Al Nassr le Al Hilal te tara Public Investment Fund sum sendan in ang lotal tukhi amaktani kumin classic bazara Al Hilalin an squad ti chak zual turin player paruk lion saina chung zinga chuan Karim Benzema te hial an telani heng player paruk sign nan hian pound makta duai zadon anin seng nge bokani Al Nassr lamve thungtan hian player pahni chau sign ani a pakhat zok phehi chu Haider Abdul Karim nin Iraq International kumsom ni pakhat chau lo pa ani nge ani tikhan andang lamna chu kan thathiam main karinga nei tu thumun sia Al Hilal tana player paruk pound makta duai zadon sum an sen line Al Nassr tana ro player pahni chau an transfer fee po atam lem lo wangin an disclose lova antar lang lo tina ni chu hei nge hi Ronaldo lung oilo chan le Al Nassr chhuahsan adu chan nia soi ani a om viau thoni kan thria tun season a Al Nassr le Al Hilal te champion tumin anin mek ani a chulai kar nei tu thumun reng si ina tlap pakhat zok tana sumtam taka sen line pakhat zok tanero sumtlem te asenga angai sak lem lova ani na taka chuan Saudi League vorlar tu le khovel ma pho chuak tu Ronaldo tan chuan alung oilo thak hleang engponi se kumsom lio pa Cristiano Ronaldo i chuak don ta se khoina mange tuan ta kang ti kha zona aom theya report chen khatar lan danin Ronaldo hian atlap hlui Sporting Lisbon lama ahun nung amang theyanga chutiang ani chuan UCL lama kan hule theidon tina ni avaro pui dang dai don em chutiang ani lo vek point MLS Major League Soccer lama Ronaldo kan muthut theiboka America lam apanani chuan top nan tak Ronaldo versus Messi te po atheng le ngei don e engponi se Ronaldo mahun chungchang athil chiang tak soi thei alani lova tun thlengin team training ala zom lova hetiang ani chuan an game lea Al Ittihad an ma son hun game poimo lutuka po ain lan theidon lo tina ni Sky Sports lamina an taran dan chuan Ronaldo hi Saudi Arabia official lamin an them meka Al Nassr ta nei nan le thuai turin an thrilani Ronaldo ero alung oi thei mai big lova enge thleng zeldon longai chang phot meyang o Lionel Messi chungchanga pakai vele taila tun haya Turkish club Galatasaray le Leo Messi te soizom anni a nikum ni pui bazar lai pokhan soizom anlo ni to nge ani amaro chu Leo Messi an sang ni somni paria thleng Inter Miami a contract apo se wangin Galatasaray lam an thom arele tadawa amaro chu classic bazar aronin her chuaka angai tein Galatasaray thom kan threle ta ne Turkish lama report tarlan darin Galatasaray chuan Leo Messi tan
special project duangin sang ni somni paruk FIFA World Cup khelma thali chung local antumani hei hi transfer pangai ang nilovin condition mumal tak nuaya kalpui tur ani ang Leo Messi an Galatasaray hi azom thutani chuan apasabera thali acham chungin atambera game som patni bak a khel theilovang tin Leo Messi an away match reng khel don lova a khel turi home game back nin Galatasaray home stadium Rams Park a bak Leo Messi chetalai kan mulovang heng zongzon duang chan hi kumoi thalam to Leo Messi an hiam neilova fit thataka kumin sang ni somni paruk FIFA World Cup a khel theina turani tin Galatasaray tan po Leo Messi thali chung lek local po ham thatna nasatak ani dona khelmol chung le pon lama hlokna nasatak an tel thei dorani Turkish club Galatasaray hian tun hnai player minglian tak tak an saina chung zinga chuan Victor Osimhen te Manchester City star Louis Leroy Sané te Ilkay Gundogan te po an telani chu wang Leo Messi lo lut po ni se thilmak ani arin omlawani Galatasaray hi Turkish league lama chuan an lian khop maya season masa champion team nin tun season ani se table pakhatna an meka Champions League lama ero base an phak lova somni na nin group stage an khar felani engponi se Leo Messi le Galatasaray te inkar athu chiang engma alom lova longai chang ri phot mayang o Arsenal lam pakai vele taila Arsenal hian sangni somni panga somni paruk EFL Carabao Cup final anil sangkaya final a hian Manchester City emo Newcastle United emo an machondorani Gunners hian ni zanzan lai khan Carabao Cup semi-finals khenleka sikhat fain Chelsea an hneya golut chun khung tui Chelsea player Louis Kai Havertz an nge bokani aggregate 4-2 in Arsenal hian Stamford Bridge a sithum sinin nena an changa Emirates Stadium a sikhat fain nena an chang le bokani Arsenal hian tun hnai koma Chelsea an ngam vet khop maya in elna sang anin machon nunun voi som kha thirle taila Arsenal lam hi voi te khat ma an tlom lo ani voi riat lai mai nena changin voi ni anin ne tok thunga chu wang Chelsea laka Arsenal in nena an chang le hi thil mak ani love Carabao Cup semi-final danga Manchester City chuan first leg a Newcastle United laka Sydney fine nena an changa sken leg hi zanin zanlai Etihad Stadium a khel tur ani dona wangin Manchester City tan final luna chance a thahle ni chu wang tun season EFL Carabao Cup final a Arsenal le Manchester City te anin sungei tura ngai ani Arsenal lamin season thatak an mang meka tundin huna in elna pali machon mekin gotribul lamte po soikai om nuk tran to ne Gunners hian EFL Carabao Cup final anin hlangkai towa soitong khan final a hian Manchester City emo Newcastle United emo an machon don ani Premier League lamani se pakhatna nin point ruk line an fal boka Gunners hian khelsom ni pali atangin point somnga pathum an hlo chuak to an mani hnai bertu tun din huna pahnina ni mek Manchester City lamin khelsom ni pali atangin point somli pasari an hlo chuak ve to bokani Champions League lamani se Gunners hian hnelo tong lovin group stage an khar fela round of 16 anin hlangkai zuini FA Cup lamani se fourth round of 32 kanti an lut to boka chu Van Mikel Arteta now the hian season thattak an mang meka no moi nena season an khar nge arin omani Mikel Arteta now the hian tun season a no moi engzat nge an choyang ti kha kan rindan comment section lama khan kan lo seidon nia le ti khan tun tumatan chon gan du tok le phot mai nga kan video te try india beng war thak in ti ni chon lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye
hun man nuam vekole